Želim da napišem članak o digitalnom suverenitetu. I onda sam došao do toga da je najbolje da pogledam kakvo je to nekakvo stanje naše infrastrukture u našoj firmi i šta to znači u smislu tog nekog našeg digitalnog suvereniteta, odnosno ovisnosti. Prve četiri nekakva servisa bazna u našoj firmi su e-mail sistem, projekt management sistem i sistem za komunikaciju i za lokalni chat, firmin chat i za pohranu fajlova. Četvrti je naravno ERP sistem. Blog nije neki servis, ali evo, preko njega komuniciramo, odnosno naša web stranica. Ovi servisi su naši lokalni servisi, ovo sve mi hostiramo i mi smo suvereni vlasnici ovih servisa. Sljedeći set je ova Gmail adresa koju koristimo. Što za testiranje, ali koristimo, evo, baš sam sada u ovom digitalnom inventarsanju se podsjetio gdje to koristimo ovu adresu i gdje bi njen gubitak za nas predstavljao gubitak pristupa tim servisima. Jedan servis je takav i to treba promijeniti da bi podigli svoju tu digitalnu suverenost. Prvo krećemo od našeg registrara, gdje smo registrovali našu Outba domenu. O njima smo naravno ovisni. Ovisni smo o našem internet provideru. Ovisni smo o Amazon Lightsail-u, gdje koristimo dva core hosta za DNS i za e-mail. Koristimo Oracle Cloud za ove instance. Ovo je zadnja instanca koju smo napravili za hostiranje naše web stranice, koja je do sada bila na Cloudflare-u, pa kad je 19. novembra pao Cloudflare, onda smo rekli, hajde da vidimo koliko smo mi sposobni da tu ovisnost o Cloudflare-u u tom dijelu eliminišemo. Cloudflare i dalje koristimo, ali sada znatno smo manje ovisni o njemu. Ovu domenu koristimo za pravljenje Cloudflare tunela. Servis o kome smo značajno ovisni je GitHub. Ovo je Bringout GitHub, a ovo je GitHub na mom akauntu koji sadrži recimo F18. To sam primijetio da treba promijeniti, staviti na Bringout. GitHub je naš nekakav core developerski servis, ali GitHub je, odnosno Git kao koncept, uvijek sadrži lokalnu instancu repozitorija sa svim promjenama na obje strane, na strani servera i na strani klijenta. Ali treba uočiti da smo mi ovisni od GitHubu i da postoji niz servisa koje ovise. Evo sad kako sam to pričao, sjetio sam se servisa koji koristimo za čekiranje statusa naših servisa i on je u stvari jedan GitHub servis.
koji metodom GitHub akcija osvježava stanje i čekira stanje naših servisa. Sljedeći su nekakvi ili community ili naši socijalni akaunt za socijalne mreže. Ja najviše koristim Twitter, odnosno sad po ovom Musk X. I evo u zadnjih par mjeseci sam počeo da koristim LinkedIn jer sam primijetio da je ta neka profesionalna zajednica i komunikacija lokalna u Bosni i Hercegovini, da je LinkedIn najbolji medij. I koristimo YouTube kao servis, na kome kao medija servis, na kome objavljujemo naše servise, naše video sadržaje. To bi bilo nekakav review tih servisa. Aha, ali sada dolazimo do onoga što je hot, a to su AI servisi, Claude, ChatGPT i OpenRouter. OpenRouter koristimo za naš AI OCR model u Odoo. I taj dio je posebno interesantan. Mi smo sada uveliko ovisni o Claude i ChatGPT-u i to naravno, generalno ta ovisnost o tim AI servisima će biti sve veća i veća. Mislim, tu se desila se industrijska revolucija, posebno u našem domenu, i tu više priče o nekakvom radu i razvoju bez AI alata je nemoguće. To je jedno novo područje, kuda će ići, kako će se razvijati. Evo, recimo ja koristim Twitter upravo iz tog razloga što je to mjesto gdje su vrlo aktuelne informacije na temu AI tehnologija i provajdera. I praktično svake sedmice se dešava neka velika objava. Jel? Sada je Google objavio Gemini 3 sa ovom svojim čitavom infrastrukturom AI servisa, Nano banana i tako. Znači, to je područje koje sada gori svaki dan, mijenja se svaki dan i vrlo je bitno da čovjek uprati ko je u IT-u, da uprati koji je to trend. Ono što smo mi uradili, da se vratim sada na dio, mi kao korisnici AI servisa u developmentu koristimo ove proprietary primarno Claude i ChatGPT. Međutim, za razvoj naših aplikativnih rješenja trudimo se da koristimo otvorene sisteme, a u najrazvijeniji AI modeli koji se koriste razvijaju Kinezi. Oni uglavnom guraju te open source modele koji su vrlo moćni, a recimo unutar ovog OpenRouter servisa koji je hub tih svih raznih AI LLM provajdera, mi njega koristimo kao interfejs za naša aplikativna AI rješenja. Tako da je
taj vendor lock-in sa, recimo, open routerom kao API-om za aplikativna rješenja, puno manji nego da, recimo, idemo direktno da koristimo proprietary rješenja. Jer mi možemo ovdje praktično da koristimo sve modele znači ništa nije tu nedostupno preko open routera, neke cijene nešto veće nego da se ide direktno providerima, ali ono što mi praktično preko open routera imamo jeste da recimo evo ovo su sve open source modeli, oni se preko open routera naplaćuju, ali su prvo što su vrlo N puta jeftiniji nego li ovi frontier AI modeli. Ono što je za nas puno bitno jeste to izbjegavanje vendor lock-ina za core development stvari. Da se razumijemo, mi smo potpuno zaključani sada kada smo u smislu korištenja Claude-a koji je u cjelini jedan proprietary proizvod, međutim, on ipak proizvodi izvorni kod koji je naše vlasništvo i gdje mi imamo u konačnici suverenitet. I ako mi promijenimo AI agenta, naš posao ostaje netaknut. Mi nismo zaključali sebe sa Claude-om, ali definitivno kad se kao i svaki drugi korisnik i mi kad se naviknemo na jedan koncept, na jedno rješenje, onda smo, ako smo zadovoljni, postajemo inertni da mijenjamo ta rješenja. Sljedeće je neki prikaz našeg tog tehničkog nivoa. Prva stvar je database serveri i ovo bio opis srca našeg PostgreSQL servera u Bringout. To je jedan patronij klaster od 4 fizička hosta unutar naše mreže koji su interno sa 10G mrežom povezani i to je ono što nama provajda i za nas i naše klijente provajda database servise. Druga stvar je sam email, core email, SMTP servisi. I evo ja ću sad pustiti nekakav test radi li trenutno naš email. To je jedna automatizirana skripta koja, evo kako i pokazuje, između našeg Gmail i našeg lokalnog Bringout akanta, znači šalje se Gmaila u naš lokalni server. Ono što je tu, šta se sad dešava? Dešava se za nas insajdere da sada Zimbra šalje u Office sa SMTP kontejner e-mail. On preko WireGuard tunela ide na ove AWS hostove i oni sa tih vanjskih adresa šalju public SMTP drugim hostom, u ovom slučaju Gmail. Znači, ispod haube je jedna dosta složena priča i taj naš suverenitet koji imamo na e-mailu, na tim core stvarima, njegova cijena je velika u znanju. To definitivno ne može svako lokalno da drži
I često je pitanje za nas bilo da li to ima smisla, posebno mikrofirme kao što smo mi, zašto da to držimo, ali to je ostalo kao naš know-how. Evo, praktično nalazimo se na jednom od naša dva glavna servera za DNS i SMTP i ovo je upit, ovaj put ispravan za naš www.bringout.ba, odnosno upit za stanje naših SMTP postavki kod slanja e-mailova. Ovo je naš aktuelni Nixos repozitorij sa konfiguracijom hostova. I evo, ja sam Claude pitao da opiše tu infrastrukturu i sad on svašta nešto kaže i šta se koristi i da se koristi podman, da se koristi WireGuard servisi i tako dalje i tako dalje. Sad ovdje već bolje je da to malo ne držimo posebno otvorenim. I time smo opisali onaj tehnički dio, tehnički sloj unutar Bringout. Manje više. Bar imamo neki overview. I da ostane još priča i sa onim end user uslugama, tu bi izdvojili banku. O bankama sam puno pisao, evo sada i jutrošnji primjer da pokažem da je rezultat onog nove opcije za slanje, za plaćanje javnih prihoda uspješno realizovan jer smo potpisali i poslali Unicredit banci ispravno i sad smo otišli praktično na taj Unicredit portal i potpisali i sada se to procesira od strane banke. Pošto ova Unicredit banka traži da to se vrši, da aplikacija radi na Windows operativnom sistemu, to je jedan od rijetkih servisa koji se vrti unutar virtualne mašine, a to je tehnologija koju mi intenzivno koristimo na našim fizičkim serverima. Znači, to je set hostova na kojima se vrte KVM virtualne mašine. Eto, to je digitalni inventar Bringout.